zasha sasho ngaphakathi satheleka njengamanzi mbukeli sesingangawo ungabusanyakaza njengoba nawe usungaphakathi kuyona le video osikade kwenzeka imida production njengoba ke usuthe wavula le video nje ngenhloso ukuthi ufisa ukwazi ukuthi ngabe sikuphatheleni ngenxa yokuhwayiso ihloko ngiyakuthembisa ukuthi cha ukhethe kahle impela yothi phela lengixesikilethela yona uyobusubheme wakhola phela le channel kawuzelonke lena ehamba phambili ukulethela indaba zamaskandi ezihamba phambili nezishisayo ezinohlonzo nehlabahlosile inhloso ukukhuphula abaciko akamaskandi enza kahle nokulethela izindaba zikamaskandi nje uhlale wazi ngabe kwenzakalana namhlanje ke iqhawe esikuphathele noma sikhuluma ngamaqhawe ngempela enza kahle lapha endimeni yamaskandi sithatha sikuphathele imfezi emnyama lapha ungqeshe unkobe kayivuthwa ibhodo selakhwela abasela ugogo Agnes ngeminyaka yama-80s uyangizwa ukuthi ngithini phansi enquthu eRockville isigodi namhlanje ke bafethu engikuphathele so ngemfezi emnyama ngifisa lapho ukuthi ngingalenzi iphutha ngingadluli phezulu komsebenzi wayo uwakamumva wenzile oyisimanga opapazeka ngendlela eyisimanga kanjalo nezinto ke ezinhle ethe imfezi emnyama wazenza ngokwakha wona lo msebenzi wakhile bafethu kafushane nje ngicela ukunixoxela ukuthi cha sesibile nemizamo yokuthi sibe nayo imfezi emnyama nayo futhi izimisele ngokuthi ibe khona lana kwala isikhathi ke nje wasibona ukuthi sekungama holiday nje ukugcina kwami ukukhuluma nayo ngaphambi kwale video ngoba namhlanje bekumele ngabe ukhona la lapho khona ezobe khulumela yena ephendulela yena kwimibuzo sixoxa nje ngokumazi nangokuthi ngabe yini eqhubekayo lapha ngemfezi emnyama so ngenxa yokuthi sikuma holiday ka December kunayo sekuphumele iphuthume ngasekhaya iyobhekana nomndeni wayo siye sangakwazi ke sazama nangefoni ukuthi sibe ne-interview sihluleka kunjalo yofakazi ke bafowethu imfezi emnyama angingaqambe amanga kule channel nani niyakwazi lokho kodwa ke ithembisile ukuthi na kanjani ke le nyanga mhlawumbe sikuyona njengamanje maduze nje izobe ikhona la wena cindezela usubscribe ungaphuthela nawe nominate iqhawe lakho ofisa ukuthi ulibone likhona kule channel ngivele ngisuke ngingene phezukwayo imfezi emnyama hawo yazi kunento imfezi emnyama engifisa ukuthi isichazele yona lapha endimeni kamaskandi ukufika kwayo lapha eculweni kunento engiyaziyo noma ngayazi kahle futhi engakaze ngizwe imfezi emnyama kodwa ngake ngayizwa abanye bangangifakazela lapha comment section ngizothola imfezi emnyama efikweni kwayo lapha emculweni ingiwomunye eyalethwa lapha namadoda suka umchamiseli wamatshwele ngempela njengamanje asezinkunzi lapha endimeni kamaskandi esibala khona ojiva zimnike sibale lapha ojeze ekhulu sibale oDSD imfezi emnyama izeke yayingaculi kodwa kuthiwa iyona lapha emculweni yavezwa umgqumeni ibhodlwadi kadika madoda umuntu ekhathele bekolweni elingasekho nalo elikade liyinkosi yomaskandi lisaphila namanje ngempela lapha umculo engicathi lisawubusa ngoba abantu abaningi basafisa ukuthi bahambe enyathelweni zalo imfezi emnyama ke mengithi nayo yavezwa umgqumeni lapha endimeni kamaskandi ngizwa kuthiwa kweminye yemicimbi khona lapha konquthu ibhova lamemezela ukuthi umfoka Khumalo lona imfezi emnyama umfana lona elifisayo ukuthi abantu bayamukele njengalo ibhova ngoba uyena mfana lo okuzomela ahambe enyathelweni zebhova nalazi ke ibhova lalingenamona bafethu njengoba lake lasho kumanye ama-interview ukuthi lifisa ukuthi kube khona umfana oyoke afane nalo lapha endimeni kamaskandi ngokusebenzela umculo kamaskandi nangokuthandwa ngabalandeli nangokujabulisa abalandeli so imfezi emnyama futhi ke ngomunye wabacule ababe nogcobo abagcotshwa umgqumeni ukuthi cha mfana hayi wenze okwenzwa yimi lapha endimeni kamaskandi kodwa ke imfezi emnyama ngoba isazoba khona la kanye nathi iyosichazela ngale ndaba sithole kabanzi ukuthi ngabe ithini le ndaba isiyonke asingene kumsebenzi wemfezi emnyama abafethu wakamumva nje ophume nge-1 zika December ohloko esithi enqeni zalamadoda hayibo nasi isihloko wemadoda hawo uyabuza ubuciko angeke ngize ngisichaze ke bafana bakithi isihloko ngeke ngisichaze umkwe lesihloko ngoba ngifuna ukuthi wena usitholele konke ukuthi ngabe kukhulunywa ngani mangabe kuthiwa enqeni zalamadoda i-album le iyatholakala kuma digital platforms ko Deezer, Spotify, iTunes
YouTube Music uzoyithola. Kodwa ke okumele ukulindele lapho kwimfezi emnyama ngabe uqala nje uthi uyofuna le album ufuna ukuyizwa ukuthi ngabe iphethe ziphi. Ngifisa ukuthi ngikutshele ukuthi kusetshenzwe kakhulu le album, kukhishwe olunye ke unyawo mekusetshenzwe kule album, kuhanjwe ngolunye unyawo, hayi lwenyawo lemfezi ebekade sesilwazi, njengoba sazi ukuthi imfezi emnyama ibisisebenza kwezinye indawo, umsebenzi wayo waya washintsha engathi into futhi leyo ke yehlisa izinga lemfezi emnyama. Kodwa ke ngiyithandile into enziwe imfezi emnyama ngoba imbono yabantu ngumsebenzi wayo nabalandeli ebikade ifika kuyona imfezi emnyama lapha, imfezi ithathele yayisebenzisa leyo mbono. Ngisho ngoba imfezi emnyama njengamanje ishintsha ngisho istudio bekade isebenza kusona, noma ngiyasazi istudio kade isebenza kusona bengeke ngizwe nje ithi DR, niyawazi ngilowo msindo njengamanje ileka eTax Studio ukhala isigubhu ke lapha. Yabona indaba ukuthi imfezi emnyama ishaya umculo onjanjani we hip hop kwasha kwacima, cha umculo imfezi emnyama futhi umaskandi siyayazi, noma inga ofrempa kancane izame kwezinye indawo ngenxa ukuthi uma umculo kumele vele umculo uwazi umculo ku gospel ku kwaito awuzama ukuthi ungene kodwa ungakhohlwa usiko lukaMaskandi. So imfezi emnyama ubuyelile osikile likaMaskandi. Into engiyithandile ngale album, imfezi emnyama ibuye ngalolu nyawo oluthandwa kakhulu. Yabona le album iqukethe amanoni aloshuni othandwayo. Ungaze ufunge ukuthi imfezi emnyama mangabe ikhanda le album ibikhamda iqembu elisha layo imfezi emnyama laphana, kodwa iyona imfezi emnyama kulona iqembu elisha, kodwa ngenxa kaShuni uShuni ngempela ukuthi kuboshelwe. Uyabona lapha ngichazwe ukuthi imfezi ibophelele zingoma eyangena ngazo, uShuni lezi ngoma eyangena ngazo lapha kubantu okuna namhlanje imfezi iperforme ngazo lezo ingoma. Mengikhuluma ngalezo ngoma ezithandwa abantu ngempela evele zingenele kubantu, ngikhuluma ngalo Shuni ingoma ezithi usehambele emoyeni njengezinyoni, uyakhohlwa ukuthi inhliziyo yami yakheleke kuye, awuyo Mona Lisa wami lo ilithemba lami, hawu Mona Lisa wami. Asuka uMona Lisa phinde kube khona ezifana nalezi ezithi uShuni nje ubophelele lezi ezithi loluhlanya lolu ngolwami ngasikhethela lona ngiyeke ningisule naye, nayifana nalezi ezithi la kulikehla lami la kulelufa ngukona bathi uyofa nini umkhulu. Hayi uyophema ukholo mfowethu. Uyabona lezo ngoma zontathu engizibalayo ngingasho ukuthi izona, kodwa ialbum yakho ingoma ezithi zibe njalo. Ngiyazazi lezo ngoma ukuthi bayazithanda abantu ngendlela eyisimanga. Nami ngitheme ngabe ngithola ngilalela kunamanoni amnandi lapha engoma ongayilindela eyifana nezithi ngangithi uyongiphatha kahle iphupho lami lifezeke, ngibe ubaba wabata bakho. Hayi ngeke imfezi emnyama bafowethu. Yabona uma ngabe ngempela le album awukakayizwa, awuphuthume lapha ku digital platforms lapha ko Spotify, ko iTunes, ko YouTube Music, uyo streama le ngoma le uzophema ukholwe ama track alapha noni atholakala kule album. Ngeke ungayitholi ethandwa nguwena, futhi ngicabanga ukuthi i-album yonke iyalaleleka ngalendlela ukuthi uzwe uyiphinde uma ngabe uyilalele. So phuthuma ngempela ezitolo zomusic. Ngingakutshela futhi ukuthi cha ayitholakali kuma CDs, ayitholakali kuma USBs. Imfezi yenze lento eyenziwa amanye ama-genres amaningi aserelizela online. Lento ama CDs bafethu ayisekho ngoba njengamanje sisebenza ngedatha, yonke into isebenza ngedatha. Futhi ke iyasiza lo ukuthi umculo utholakale online kakhulukazi ukudlula ama CDs ngoba ilimita lento ukuthi kube khona ama copyright ama pirates.
ilimita lento yama piracy, yabona lento yama copy ayifake i-trading zo 10 rand yayilimit. So yonke imali iya kumculo manje as long as ustreama lapha online. Silimit nalento ukuthi umculo sitho sodlala ngokuthi sisendele. Bafethu sijwayeleni lento yokuba ne data ukuze uzoyeka ukuthi nawe mangabe usibona sikade kwenzeka sifika lana ulindele ukuthi cha kumele hlale sikhuluma ngeqhawe lakho kuphela, mase singakhuluma ngeqhawe lomunye lakho siphumile endleleni awusafuna ukusiza sithini ngoba sikumoshela idatha. Ngiyathemba ukuthi imfezi emnyama iyothi mangabe sesikanye nayo lana uyobe usukhona. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulindele amanye ama video, uqhubeke ubuka amanye ama video ayo le channel.